Kako sam ja kao mala curica išla na pašu, bosa, za kravama i u toplom izmeru, jer su me noge zerule, grijala si noge. To je ona bit što nam ova knjiga nosi, da prenesemo i sada ovim mlađim generacijama, nažalost koje je tako nema. Ali evo, vrijeme ide sada dalje, vrijeme je bolje, elektronika je tako dalje, ali mi smo se trudili da vam to mi dočaramo na svoj način kroz evo. Dragi moji sugrađani, dragi moji prijatelji, dragi naši prijatelji, hvala što ste ovakvim znatnom broju punili ovom radu o kojem samo mogli ovako stanjati. Time ste dokazali da nije svejedno za našu budućnost, za našu sadašnjost i da ćete biti dobri čitavci naše knjige. Biti ćete dobri čitavci naše knjige iz više razloga. Jer u njima ste vi. Više ne treba greška, neće greška, ali možda nedostatak. Mi ćemo iskreno reći vama sve. Nikada ni jednu riječu neću reći da je knjiga dobra. Ne, da imate vi pravo, vi čitavci. Vaša ocjena objektivna. Gospodin Šedoca, moj naši prevodili edukaciji koji će nam olakšati prijelaz u više sfere napisao čudesni predlog ove knjige. Naši glavni ljudi ove opštine. I koga želite još? Mi smo produžili svoje tijelo i svoju dušu. Ili prihvatite, ili odbacite. Treće se koga imamo. Zahvaljujete svi mnogobrojnim sponzorima koji su nas pratili, bez kojih izdavanje ove knjige bilo teško ili na ruku mogućnosti. Ja bih molio našu suradnicu Valentinu da nastavi sa čitanjem se pozdravom. Hvala lijepo, gospodine. Drago